Cabo Madimabe. Então, eu dei Moruti Leseba. Ele leva disso. Porque era dentro da supa, cai na Moruti Leseba. Que é o Dumeni Sabo, Mameni, você pode Tilena, Harakenalin, Trilena, labo supa, Ntate, neela, moya, waka, matsohong. Bangodi abasalosa bare Hotoha, ka hora ya botshelela di fifi laibati. Bangodi abaisalosa batella mamamedi wa bara hotwa horenya botshelela telenya motsheha buile ha ba le lefi lefatsheng lohle ho fitlhella ka hora ya boroko ya o dumedisa ka nako eo se phana tsatilena lesela la tempele ke na le ntswelena la bosuka le hare ka nako eo neela moya wa ka ba ba le tsitsinyeho ye kgolo bangodi ha ba halosa ba re ka yona nako eo ho tloha ka hora ya botshelela a fetoha dififi kana mamedi wa ka ya ratehang bangodi abaialosa batella mamedi wa Ntate ya botshelela ke neela moya wa motsheha matsohong a ba le lefi hereke ho lefatse mamedi wa ho fitlhela Mantswe A Supileng la bosupa ka yona nako eo lesela la tempele la khana ya roba kana nako ye ba hore kana go ba ba ka yo ye kholo me ya bona e kana ya iwa kana nako ye tsata me ya bona ya tsosa go ke ka hona tso a ho bua ya ratehang jalo ka ngwana wa Juda Atambe ya lape Ntate Phiri ke neela moya wa matsohong a ka sata busi hereko ho kone moya wa ka diatletsa gore Mantswe A le ntsela la bosupa le hamma ka mama ka re hlasela busi ene ke kopore le hamme o ka wa senyeha kana go ya go roba mmele wa thube bane ba bitsa ba tsaya hana be ba go tsenga yona neela ya bona e kana ya nkiwa ya tentsa diradi kana tsata ha le fifi le meya ya bona ya tswa ho bana le diphetho ke ka hona hobane ha o tsebe ho rata etsahala jalo ka ngwana wa kana go le o Jesu thapelo ya lape ha le tsa le diphiri Ntate le ha se ka sata msi ke neela moya wa Ntate le hamma ka mama ka re hlasela bosiu ke kopore le hamme ka wa senyeha mmele wa thube ke ha etsahala jesa anka moya wa ka a o kgutlisetsa ho Modimo ka Mantswe A Mamedi le ba teng ka ba le Mantswe A ho ba le diphetho ha le fatshe le ne hobane ha o tsebe ho rata etsahala Modimo la kenya kana go ya Jesu mo motho a le mo le fifi Modimo la diposita le le thuli ka ya wa ha motho a sa tsebe ho etsa jwang le nako a tike ka yona na le deiti e o Modimo wa la moye o jela wa le ya motare ha se moya wa ka o kula Modimo ya ka ke tshwanetse go heletse ka o metara le ho kana go ena njana Jesu ke ne ka mpala wa hai dia ke a o khutlisa ho Modimo mamedi a rata ka Mantswe A Mamedi ka go yeo re ka ba le Mantswe A fita ho fika peto ha le fatse le le di wa
Jerusalem. Batho bana ba tseba hore ha o etsa sebe, o tshwanetse wa ya ho bapristi. Baprista ba o buela moya wa baprista ba baholo. Ebe baprista ba baholo ba tswa ka sehalalefiso eo, ba kene ka sehalalefiso, ka sehalalefiso. Wena ho kena baprista ba baholo ha nngwe fela ka ditaboha ka leha, ba tsamaya ka ditabo, ba tsamaya ka ditabo le Modimo a ile ho re buela le sela la tebele ba batho ba thubela hawa ka leha. Mamedi wa ka ya rateha sehalalelo, ha re sheba sehalalelefiso tempele ya Jerusalem. Batho ba ba tseba hore moetlo ha o ile a fumana monyetla wa ho baprista, ho bua le Modimo, baprista ba o buela sefatao le sefatao ba baholo. Ho tsena moo ebe baprista ba baholo ya mo romela barapa ka sehalalefiso, ba kene ka sehalalefiso, ho na sehalalefiso. Ho na ho kena baprista ba baholo le tabuile ka nngwe fela ka sebele, le yena moetsa ba tsamaya ka ditabo na ba tsamaya ka ditabo la yetla ya ho buela go Modimo. Le sela la tempele la hawa ka lehare, sehalalelo le sehalalelefiso tsa fetoha tsa ba ntho e le nngwe. Moetadibi a fumana monyetla wa ho bua le Modimo, sefatao le sefatego. Ho sena motho ya mo romelang, ho sena motho ya mo buela, ho na no mmuela, ho ba le lesela la tempele le tabuile ka lehare. Le yena moetadibi o tseba ho ipuella mo Modimo ka tsela e hlakileng.